sha ha ka hol in chan man na Nifitin misna rai thoinak Bible chathiang kan thenga ding mi kan relnak chan silai February thla ni khat thong ni kumkul kumruk chan kel zerlinak I kan rel nga mi avoi khatnak Bible Zephania angan pani ame pathum angan pathum ame hlei ni in hlei thum tiang ramchung a toidor te in aphung kha azul I khwa asami velte na boipa chu kol tua u din nak chu kol u toidor nak long thin chu kol u boi pachin hun ni a chun dor nak nan mu khau lai lo dako chuka a chun nun nem le toidor mi kha ka umtar na lai I boi pamin a chun him nak an kol lai I kasin a bom nak hal ok a aradu mi an selai Israel mi chung in atang mi na ni khan a hau mat ni that lo nak an tu lai lo li zong an chim lai lo hlen nak bia kha an hmur in a chuak ti lai lo chun dai te in ram hring laka khan an tlong lai I a hau mat ni thin phang in an umtar ti na lai lo boi pa bia si avoi ni nak Bible Korin kot khat angan pakhat ame kul rok in som thum pakhat tiang ka ule ka naw le na pathian ni arak in au na a khan zai bantuk mi nan si kha ipsil la u minong hu ning lai in ti a chun a fim mi le thil ate khau mi le upat mai za ok tlak asimi chu tlom te long long nan raksi volai ni zai man a rel lo mi thil pathian ni athim thang nak chu mi fim mi kha an ning zak se ti nak cha a si e volai ni adar tia ati mi thil athim thang nak chu mi thong mi le thil te khau mi na kha an ning zak se ti cha a si volai ni thil pi pa I arwa mi kha sho ok a volai ni anaw tat mi le zai I arel lo mi le pakpalong I arwa mi na athim na nak chu ase chuni chun afian tar mi chu pathian mai a chun a hau man a ipor ho khau lo ti hi ase siman se lo pathian ni chun kan ni chu khri jisu he akan pe tlai tar chang I pathian ni khri chu kan ni fim nak cha a asar chang ama thong chun kan ni chu pathian he kan erem I pathian mi thiang a kan chang I aluat mi kan si chu cha a chun cha thiang ni porhlot adu mi chu boipa ni atua mi kha e porhlot pi kau na se ati bang khan porhlot adu mi ni chun boipa ni atua mi tu kha an e porhlot ok se boi pa bia se thong thabia rel nak mathai angan panga ame pakhat in hlei ni tiang tlang chung chon piak nak Jisu ni mizapi kha amu na tek a tlang chung a akai I chuka a chun athu azul tu na kha ama vel chum a chun an ipum I aka apau I achon piak na lunglop nak tak tak mi thambau kan si ti a ngal mi chu lunglom mi nan vasida van chung pen nak chu nan ma ta ase atap asham mi chu lunglom mi nan vasida pathian ni an hnem na lai nun anem mi chu lunglom mi nan vasida pathian ni an kap mi na kha nan chaulai pathian du nak tu kha nan du nak ngan bik I achia mi chu lunglom mi nan vasida pathian ni nan du nak chu atlin tar lai midang chung a jang pha nak angai mi chu lunglom mi nan vasida pathian ni an jang pha na lai lungthin athiang mi chu lunglom mi nan vasida pathian kha nan mu lai mi le mi kar a rem nak asar tu chu lunglom mi nan vasida pathian ni ka pha tia anti na lai pathian ni tua u ati mi tua ruang a shem nak ing mi chu lunglom mi nan vasida van chung pen nak chu nan ma ta se nan ni chu ka zul tu nan si ruang a mi ni an in ni so na I an in shem na I li aphun phun an in pu na tek a nan cha a lunglom ok avasida nan lung ilom ulo nan tha nuam ko u zai cha tia van chung khwa a laksong tampi che piak nan se ko chuban tuk chun pai nan hlan I arak ummi prophet na kha an rak shem na chu tia ati boipa thong thapia si Zer ke awai nak zapani Bible chathiang kan remi chung in tharau thazang latin house tuan bia pakhat in karak chim lai voikhachu Mother Teresa ni thing hui zot na angai mi pa I ama achen leo a chalet tu mirum pakhat ni abaleng tian te hliam ma rim chiale pa pum chung in achuak mi rongrul mu na ni cholet tu pa chu afi tar tuk ama ni chun
tangka million pakhat man rakapi na se lo nan tua mi hi ka tua ngam lai lo te ate chu te ka Mother Teresa ni ale mi chu kaizong dollar million tampi rakapi man na se lo na tua du lo mi chu ka tua ve lai lo te ale ni hin thong tha kan real mi a mi thiang ma thai chimning a chun Jesu ni min athangai mi van chung pumhram Beatitudes kong achim Greek hall in Beatitudes timi bifang chu Macarius asi asul lam chu lomnak tinak ase chu cha a Jesu ni achim mi thlachua timi bifang asul lam chu longlomnak asi tia the Jesu ni akan du piak mi chu Hebalai ni angal mi lomnak chu zaida asiti mi ngal thiam nak ning in selau in patchen ni hibia in achimdu mi ning in asi tia de Father Rudy Horse SVD ni Mary Jensens ni atial mi we belong to the lands ti mi chaw a nihin thong tha fiantar nak thar cha a khuro har ngai asi tia chim Jensens ni Jesu I aman mi Aramic hol kha achong I Jesu ni aman mi befang rampi chu mirang hol in le mi thlachuak mi nan si ti mi bantok in asilau ti kha hun nga Jesu I bia chu thawlu itelbe ding in nol na si tia ama nu ni nga hi bantok hin ase nanni rem nak sar tu na thau u malai a kal u thil pakhat kha to u ichok u zaicha tia nanni chu pachian fa tia ti nan silai ama nu ni achimmi ka thai kho minong cha a minong zatlang nun sar ok a nan kut kha thurnom tar u chulo a chun midang ni sifak ongai lo le thilti kho na angai lo mi na kha an shem na lai I an tha na lai ati khri fa biak nak chu achol chang lo mi silau in achol chang mi tha jang angai mi anong mi lungdong nak leng tiang akal mi se chu cha a thachua nak na ni hin Jesu zultu tling si kho nak lam affect bik mi le wan chung kai kho nak lam affect bik mi asiti mi zum nak rong a nifatin thacham le mi sa kai haw mi nun nak a mi biak nak le lungput thum law kha alang tar lo chu alhatuk chunak chun kan khri fa nun jong hi valai boy bai nak miswal mi longthlen nak le khri fa bu missionary rian chunzan in kandir kam mi na lai a kan imer ok se tharau lai a sifa mi na chu zaitlok anda thachua an hu pachian ok nak chu an ma ta si tia ati mi thachua na masabi kha bepi deu in langtar kadu michiang loka chung a tharau in ti mi befang a lo hi tim chiate in tua mi asimo silauti kha ka halo sifak mi na cha a sizung an sak mi missionary phu pakhat kong kalong a hong chuak adi tika mirum phu pakhat ni missionary policy a bechim andu sizung chu mi bialte cha a asi ok si cha a midang bialte tel lo in zai cha da sifak mi law kha nan chim na te hal andu na missionary pakhat ni chun hiti in ati na sizung chu mi bialte cha ase nan ma tel in le mi bialte chu man lo in le zangfa na khe zau khen asalai ti chu aman ko asina in sifak bik le a her bik min ha cha chun hi sizung hi lop nak thau pang tha si ti zong aman zaicha tia anni chu nan ma bantuk silau in kal nak ding hundang an ngei lo chu cha a atu a sizung kan saktik a hlai in kan elom tia le sifak min ha cha a du thim nak ti mi phonglam kong na thai min lai sifak min ha chu hauda an si J.O. Halloran ni acha ok Sign of Hope ti mi a atianing a chun sifak min ha chu thilri choba angai lo mi an si a hlai in an nun nak cha a azom mi na ara lai mi rol chu
khoi ka inda arat lai ti arwat mi na an si tia ti tharau lei asilo a minung rum nak ruat nak cha a chan man an ngei lo sifak ti mi hebru befang chu ani le dal ase chuni hin thilti kho nak ngai lo nak ruat nak alang tar e thilri chambau nak he ape tlai mi asiton chun walai thilri azatok angai mi hani anma te in sifak mi na cha a rian an tuan e an izom nak a anma he pakhat an se Jesu ni sifak nak le sifak mi na athim ahau chung man a inka akhalo ama ni sifak mi na cha a thim nak pakhat pian thar nak a akan au adang thachua nak na thian hlim nak cha a rol tam nak zang fa nak lungthin thian nak dei nak sar tu din nak cha a shem nak le adang dang na chu pachian ni kan cha a lom na akan chimi kha an lang tar angai ngai ti a chun pachian ok nak chu mi bel te cha a le mi kip cha a se pachian ok nak chu sifak mi na cha a hlai che in pek chan ase an sifa ruang a silo in pachian pen nak chu an cha a thong tha si cha ase pachian ni mi bel te kha adang te in adon na na in pachian ni afale na lak a adar thom mi le shem nak atong mi na kha adu deu na pachian ni mirum le sifa bel te kha pakhat le pakhat chun kan chung a akhat mi lungput ning ngai ding in achon piak na atu a zaida achang ti a chun achon piak na kha apil tar e abia kha apal in an le chu cha a atu chu hi chom piak nak thachua nak beatitudes na chung a kan nun nak le kan nun ning kan thok khau chang lai mo ti a ro than hau si nihin a piang thar mi kan se chang mo Jesu kane zul nak a bitak te in kan izom chang mo ti hi ro than hau si arak ngai tu khri a du dot mi no le pa ule naw na nan za pi chung a longlom nak tampi ngai Rosary kong Rosary ti mi chu thipum te ti nak ase Catholic zum tu khri fan hani Rosary thipum te si rel pa en thla an cham mi chu Rosary an cham ti ase Rosary thi kwal khat ti mi chu thipum te zale som nga atel mi ase simhan se lo atu Catholic khri fan hani thlacham nak a an man mi Rosary thi kwal khat a chun thipum te som nga atel Zai ruang a Catholic zum tu khri fan hani Rosary thla an cham Catholic zum tu khri fan hani Rosary thla an cham nak ruang chu Rosary thla cham nak chu hmual angai ngai mi ase e numeri thong in thla cham nak kha pathian sin a chat nak asi ruang a ase hlan leo pi in Rosary thla cham nak hi khri fa bu chung a arak kar chang mi ase Rosary thla cham nak chu mi cheu khat ni Saint Dominic ni athok an ti a cheu ni chun aselo an ti ve Siman se lo ma kong a hin bui ok asilem lo abe pi deu mi chu Rosary thacham nak chu hmual angai ngai ngai mi thacham nak asi ti mi ngal tu kha sim khri fa bu tuan bia thluang thluan a pop na le mi thiang na ni Rosary thacham nak hi zum tu khri fa na kutlai se tia an rak for fiel lang mang mi asim mi thiang Louis de Montfort ni Rosary tha tha te in kan cham tek a khri nun nak lam thluan kha kan ru asi e Khri anun nak na chu lunglop nak cheu nak ngai chet nak le sun par nak na an sim boy nu Mary alang nak pawa Rosary put pa in alang peng i Rosary kha cham zong za lu ti akan for fiel kha kan hu kan thai theu ama ni afa pa sin a akan hruai peng i kan her mi kan khacham nak kha akan chan piak lang mang Rosary khacham nak chu pathian he kan ipe tai nak le ama kan dot nak kha akar tar Rosary kha kan cham leo a Khri anun chan zia za kha kan ro nak thong in pathian ngal kho deu nak asitar khri fa bu pathian be chon nak cha ok a hi ti hen akan chim khri fa thlacham nak hi siang boy pol an thlacham mi Lectio Divina le Rosary thlacham nak na bantuk in Jesu khri e be thuk na kha kan ro asive ma bantuk thlacham nak ni kan nun nak kha aman angai tar ngai ngai
siman se lo khri fa thlacham nak chu ma nak en kar tar deuh a haw Jisu ni akan dot nak kha thai in ama he ipe tlai ding asi rosary chu do nak men cha a to mi le tam mi aselo khri fa na ni rosary thla an cham ruang a ral tai nak tampi a thin lung a thlen tar I asikhau lo mi tit nak na zong rosary thlacham nak thong en atling ton u naw nang ma zong nanun nak thchu asi nak nga atu bak en rosary thlacham thok ve to boinu Mary le rosary thlacham nak kong halnak rosary ti mi hi khoika in zaitin inda an man thok boy Jisu shim atu le atu thla acham tia Bible thiang a kan hu rosary thla acham ti mi kan hu ballo chu cha rosary ti mi hi khoika inda a thok I zaitin da aman ning asi ka fian tar tua le nak boy pa Jisu hi atu le atu thla acham tia Bible cha thiang chunga kan mu tia na ti mi hi aman Jisu ni rosary thla acham lo nak ruang chu ani chu pa pathian he direct en bia an irua kho cha a thla acham tik pawa acha a pathian he ama kar lak tlang tlak in pe tlai piak tu a her lo chu cha a Jisu khri ni rosary thla acham lo Jisu khri chan liao a rosary hi arak ri lo rak chang man se lo Jisu khri chu rosary itla in thla acham lai lo zai cha tia chun chung lei I ka chim chang bang in ama le pathian kar lak tlang tlak pe tlai piak tu a her lo cha a asim rosary ti mi chu thlacham nak phun khat asim rosary thlacham nak kha Buddhist biak nak Islam biak nak le Catholic biak nak na a kan hu Catholic biak nak a rosary ti mi be phang chu Latin hol Rosalom in arami asim nin si pangpar dum ti sulam angai kan ni tu leo rosary thla kan chamning hi hlan leo pi in arak ummi aselo dot khat arak ethen nu kum zabu hlei ni hrong long a atu bantuk en rosary thacham ning chang si nak hi a chu mi asi rosary thacham nak chu zatai pol ni an rak thok ti en kan thai zatai pol chu ni fa te in samhla adong nak asimi samza le som nga kha adi lak en sak chim deng tuan vau an rak ngai chuti chun thum kompathian thang that thacham nak cha a sam Bible sak asiliau a chip nak an rak ngai siman se lo charel athiam lo mi nun chung tlang wal thiang religious brother nani sam za le som nga ai a boy pa thacham nak kha voi za le som nga an rak cham cheu khat phun tling cha ok encyclopedia ni atial mi a Iceland mi phun je tai na chu khri fa so na tharau tha jang athon nak cha le upat biak pup nak a an itel ve nak nga cha a ni fa te an chim an sak ton mi samhla number za le som nga kha som nga chiao in then thum a an then piak na I an rel tar na asilo a an cham tar na chuti an to tek a khri fa so na jong ni telve in an chim ve chiao kha kan mu chathiam aselo mi khri fa so na jong kha upat biak pup nak itel ve ding a samhla number za le som nga ai a van chung a kan pa thlacham nak kha voi za le som nga in an cham tar na tek a pup nak a an rak itel ve kha an mu na cheu khat zatai siang en ngan na I a mi nun chung tlang wal thiang religious brother na chu phun tling cha ok chung ning in zatai pakhat a thi mi cha a samhla number za le som nga silo a boy pa thlacham nak kha voi za le som nga in an rak cham piak na nak in hi rosary cham nak tu a thon mi ning kel kha an rak man nak asim hi rosary thlacham nak avoi rel nak cha a la in an thil mi amu te lung tiak te kha man rak sim cheu khat phun tling cha ok tu a chun samhla number za le som nga kha thum kom pathian thang that thlacham nak asibang in boinu Mary kha upat thang that adu tu na jong ni samhla number za le som nga ION Ave Maria thlacham nak voi za le som nga chim in an rak thang that tia kan mu sam pakhat chiao chim liao a boy pa Jisu le boinu Mary na I volai chung an nun liao an nun nak tuan bia be thuk na kha asul lam ru than in thlacham nak an rak thok ti jong kan mu kumzabu hlei ni a lunglop nak be thuk pa nga le kumzabu hlei li a nu Mary I fa nak pasari na kha sullam ru than en thlacham sham an rak thok edi thong khat zali kum sha le thong khat zali som thum kum kwa tu a chun Russian rammi Carthusian phu chungtel Dominic ni boy pa Jisu le Ave Maria na I nun nak tuan bia sullam ru than nak na kha Ave Maria thlacham nak voi som nga he phone in chimle upat pek nak kha rak thok bu chungtel kharka in Henry ni Ave Maria thlacham nak voi som nga kha pasha chiao in athen I pasha karlak a van chunga kan pa thlacham nak voi khatle
pale fa pale chiang tharau chunga thang thatnak ko se ti mi thlachamnak voikhat chamchi ding in arak bet mi ase chulhei a thongkhat zakwa kum hlei sari kum Fatima khua i ngakchia pathum sin numeri arak lang liau i achon piak mi mo kaboi jisu kasual nak vialte rakatha piak lo helmai chung in ka kham ko tua abiak in na jang fa nak a herbik mi tharau na kha nawan chung ram a rak shoi ko na ti mi thlacham nak jong kha rosary thlacham nak a an rak khum chi kum zabul hei ruk a phan hnu cheu a rosary thlacham tik i chim mi thlacham nak na chu ning changte in arak atoi nak in kan shim a chun rosary kha a upat i abau chan mi pop asitia amin athang mi pop leo hlaithum ni shom thok nak atua i pop na ni rosary thlacham nak kha chatluan pakhat chiau in hlan pu pa tu ton ningkel thlacham nak phonglam sinak in an zau khen rosary thlacham nak in upat pek nak tu chiau ding for fial nak chatluan hlai sari mu kho ase rosary thlacham nak chu thlacham nak phun khat le upat pek nak phun khat asi ban tok in rosary i khoro har thon nak hu ham thai par na kha tuan bia history a chon i thai kho ase thong khat janga som sari kum khat kum october ni sari ni a Krifan ha le Turkey mi phun na ral dau nak lepan tu tilam ral dau nak a Krifan ha le kap in ral kap na chu rosary thlacham nak en an rak dau cha a Turkey pol an song i Krifan ha chu rosary thon nak en tai nak thantar an rak thlai kho pop payas pangani October thani sari ni kha athiang bik rosary poi ni sinak en kumfatin tu ading in ri arak khia nak chu asi chan kan ngai mi adi chang cha a nan za ten mang tha u